Dobrodošao na mojem kanalu, moje ime je Valentino Cardinale, vlasnik sam Tehnopraha i danas prezentiram defelsko mjerač debljine sloja pod nazivom DFT Combo. Vrlo erotično. Zamolit ću te da jednostavnim klikom na zvono besplatno se aboniraš tako da ne propustiš koji budući videozapis, a istovremeno doprinosiš i pomažeš u rastu i razvoju ovom kanalu. Hvala ti! Radi se o uređaju koji vam omogućuje brza i ponavljajuća mjerenja od 60 i više mjerenja po minuti. Odmah je spreman za rad, za većinu korisnika ne zahtijeva posebno naštimavanje, odnosno podešavanje prije samog korištenja. Uređaj ima displej sa visokim kontrastom i podesivo svjetlo za optimalno očitavanje u svim uvjetima. Također ima automatsko rotiranje displeja i vrlo intuitivni meni kroz kojeg možete navigirati. Imate mogućnost mjerenje u milsima ili u mikronima. Sonda ima V izrez što omogućuje mjerenje i cilindričnih dijelova. Raspon mjerenja je od 0 do 1000 mikrona ili od 0 do 40 mils. Tolerancija mjerenja vam je plus minus 2 mikrona. Uređaj automatski prepoznaje samu podlogu, mjeri nemagnetske boje na čeliku i neprovodljive prevlake, odnosno boje na samom aluminiju. Teži svega 54 grama bez baterije. Idealni je to uređaj za sve koje plastificiraju i općenito se bave industrijskim lakiranjem. Možda ste inspektor, pa za koju kontrolu? Ili za vas koji se bavite kupoprodajom automobila ili sa car detailingom, dobro je znati koliko je debel sloj, da ne bi bilo da ispod se krije možda kit masa, primjera radi. Ako su ti dobivene informacije bile od koristi, daj mi za uzvrat jedan like, besplatan je, ništa ne košta. Hvala i vidimo se.